i-subscribe sa lagi ko kay ansa i-share na nga ang mga video. Hello, hello, hello. Good afternoon everyone. Ni ana pud ta karon. Karon nakalabay ko og dragon fruit na. Pinobri nga tanom nga dragon fruit na Nga tamban. Ay. Tambal. She is flowering pa. Soon to be harvest. Cactus family kuno ni. Ang kami dayon kauban si Maninay Perps. Nagpa-enroll man gud ko lagi gikan ni Cheribel. Anja karon nakalabay man ko aning. Nara siya sa labat, dako labag halin sinong lando ani. Ug mamaligja nas nung lando ani. Apil pug ko makapalit napod dito na. Mamaligja man na si Janah. Na dragon fruit is very good to our health. If you always eat the dragon fruit, cancer go away. Di man ko kamauday mo English. Piskot. Na gamay ra ni si Ja pero og mamunga dako na og halin. Sige, babos, termos, ginamos, tognos, ug uban pang mga nos-nos, sana akong ibagnos kay aron mo gwapa og samot. Bye-bye!